na peri gutsindwa kubera ko wataratarimo nyagasani inkoni zamba watarabanza kire harabugwa ngo afite ibihaga biri mu amazi Yesu ndakumva nyagasani abo bihorera nzabihanira none kejo bundi kiyovu rigiye kubabuza umwuka urashaka gushimisha Hemedi kuruta abafana ba peri Yesu ndakumva nyagasani wirusha abantu bawe burakari genzura uburakari bwawe ba Yesu nohereje ku isi nyagasani witandukira kumbura amakipe yose arimo ibibazo ufa niye kipe ntubimenye Mesiya Karame mbaye ndufana nafana Rayon Sport kubera iki nawe urabibona ko uniform yabo neza ni ikirere cyanjye ariko urubaye ufana nyagasani wakufana ni buri kipe y'intege nkeya ariko niwo mbwiriza iyo mfana uko wakufana rubambye ingwe ukimafana nabo bagasoye Mesiya ntabwo nagutumye mu makipe kubera iki tuve muri izo ngingo nyamako ufana rubambye ingwe nawe ukagwinjiramo nyagasani kenisi beceye hariya ndetse mutabaruka bakabivuga ati dufite omentegre we nyagasani witeka imana yacu bana nabo ndabazi kandi abazirikana none aho bari nibakomeze bakore neza Yesu Karame nyagasani ndagira ngo umenye neza inshingano zawe ndazizerega ibyo bindi ujyamo ni bituma utabasha kwigisha neza sabantu wantumye hose abona gutumye kutabageraho bo ariko twebwe abakobwa b'inyamagabe twaragumiwe cyane ngiye nabuze Nyanza mbura n'inyamagabe ubwo barambwira ngo nabuze kwa Yesu mbura no kwa shitani none ndagumiwe abasore bose barambona bakanyifuza bambaza amafaranga nkayabura ndabigenza ne mu maganya yabo humbikanamo ko bari kugumirwa umusubirizo ahanene bitewe no kuba ngo muri aka gace umukobwa udafite amafaranga menshi bitamworohera kubona umugabo bikabera gahebuzaho ku rundi ruhande nayo ngo kubona aho bayakorera ari ingorane Mirwa no kubera ko ari ubukene twabuze ikintu ngo dukore natwe twiteze imbere kugira ngo umukobwa abone umugabo no kuba ko hari aho yavuye hari nawe yageze akaba afite ikintu akora adasabiriza buri kimwe akaba mubona nyine yiha atahabwa n'ababyeyi hari kandi ibyo bagarukaho byuko biteza ingaruka z'ubuhemu mu bakobwa n'abasori kuko nk'abahungu hari abakunze kwaka abakobwa amafaranga babeshya ko bazabatwara ariko bikarangira babatengushye bakitwarira abandi n'umuturanyi wanjye Domitira byamubayeho agira ngo umusore w'inyamagabe azamujyana kuko arafite amafaranga amubeshya ngo ubwo yabonye amafaranga yo muri Katari oya Domitira n'uwo muri Nyanza yabeshye umusore kazamuha kuri give yo muri Nyanza umusore amaze kuyamuryara yamumana kubera ubukene we yarayakuruye yarayishyira ahita mwanga yego ari ugirisha bakamujyana ari ugira umwaku ntibamujyane kenshi na kenshi n'abagiye bayabona bagiye bishora ku basore b'inyamagabe bifite bamara kuyamara Who are you? Because I read man, Abby. Because I read man. Come out from that place. Come out from there. Listen, wait. Hey, on my way. This is how they used to behave. Come out from that place. Idiot, nonsense, rich man. Idiot. Come out from there. Hello. Come now. Look at my Gary. Come out from that place. Are you, rich man? Come down here. Come down from the Gary, okay? It's not easy. Jesus! Hey, Mama, what is wrong with him? He's having an attack. Where is the inhaler? Where is the inhaler? Jesus! Hey, sir. Sorry. Remove his car. Mama, find him. Let's bring him out now. Sorry. Mama, what have I done? Sorry, it's not your fault. What have I done? Sorry. Hey. Thank God. Are you okay? Are you okay? Please calm down. Please calm down. Please calm down. Please calm down. Sorry. Please come out. Just lean on your car. Yes. Are you okay? Yes. I'm okay. Are you sure you're okay? You just saved my life. No, sir. Thank you very much. I didn't save your life. I am sorry. You're sorry.
Sir, please forgive me. Hey, sir, please. I forgive you about what? What happened? I'm sorry. Your mother is not my mother. Sir, go and say something. We are sorry. Sir, we are sorry. Please. Hey, police, we can. Police, we arrest us. Hey, please. Hey. Sorry. What happened? How did it happen, sir? I did everything. You spoiled the Esta noite, tua glória enche esta casa. Recebe a adoração da tua igreja. Eita! Aleluia, glória a Deus. Meu Deus. Senhor, nós te louvamos nesta noite. Tua glória enche esta casa. Recebe a adoração da tua igreja. Eita! Aleluia, glória a Deus. Meu Deus. Senhor, nós te louvamos nesta noite. Tua glória enche esta casa. Recebe a adoração da tua igreja. Eita! Aleluia, glória a Deus. Meu Deus. Senhor, nós te louvamos nesta noite. Tua glória enche esta casa. Recebe a adoração da tua igreja. Eita! Aleluia, glória a Deus. Meu Deus. Senhor, nós te louvamos nesta noite. Tua glória enche esta casa. Recebe a adoração da tua igreja. Eita! Aleluia, glória a Deus. Meu Deus. Senhor, nós te louvamos nesta noite. Tua glória enche esta casa. Recebe a adoração da tua igreja.